Men ayağım uruşacak geçiredi. Uruşacak? Ошо дуа кылып атабыз спокойно. Al emnege uruşat, emnede uruşat aytыңызчы. Я. Emnede uruşat? Мындай мелочь нерсеге туруп жемеген. Misal üçün. Misal үчүн жумушта айлыгым аз башка жакка кетким келип атат десем, болбой эле иштей бер, эмне кыласың деп, мисалы кийин кылып кой десем, мага дагы сразу уштак болуп кетет да. Мажаларга уштак болот да. Al janagы bir söz var da kırgızçasça. Bakkan es jarasda güpül küçük sak bolot, algan eri jarasda karagатын ak bolot degen. Anan kede oşo katınlarda uruşçak bolup ketken jöndөн jön emes, erkek jaman болгон себептен. Ошон үчүн мында карап анализдеп көр бир тууганым. Катыным урушчак, аялым урушчак деп эле жаман көрө берген менен, балким ошого апарып койгондурсуң сен. Balkim to'g'ri emas chinti chiqarib atqandirsin. Balkim sen dagı mayda bo'lib ezilib atqandirsin, sarasep bol. Oşonduktan mında analizdep görüş gerek. Anan ayal menen teң ay çıkanın gereği yok. Eğer ayal açulanıp kıykırıp atkan bolsa, un çıkpay sabır kılış gerek. Dagı bütküne kayra süye veriş gerek. Oşonu jaşo kete beret. Anan ayal aytışkanda koşulup aytışıp, anı menen uruşup, ağa dalildep, aytkan sözlerini jatta kalıp kayra kaytalap aytıp bergen. Bul anda iki ayal düşüşüge jatpayt da. Oşon üçün erkektin kasiyeti uşunday boluş gerek. Ayalga uruşkanda ağa kapadagı bolboş gerek, ağa kıjalatdagı bolboş gerek, ayaldı jakşı göre veriş gerek. Eğer uruşup atqanda jakşı görmeseniz toktop turuңuz, uruşup bitkende kayra jakşı göre veriңiz. Ayal, oşon üçün ayalуу urmatlı bir tuğanım. Ben erkekler menen uruşkan ayalda jakşı görбейт элем. Dagı bir ugarman var, kulak sizde. Alo, assalamualaikum. Aleykümselam ve rahmetullah berekat. Kudayga şükür. Ünüңüz kattırak çıkarasız bir tuğanım. Kudayga şükür, Kuday dep rahmat. Ustaz, men sizden iki sorum var ele da. Aytыңыз. Birinci sorum size bir tuğanlar kaçka akça alat koyunca, oşonu sadaqa kılıp koysa bolot, bir tuğanlargaçı. Oşol da birinci sorum. Sadaqa o zeket dep aytasыз ba? Yani oşol bir tuğanların akça alıp kayra bir albasa, oşol akçаны geçip koysa da bolot. Жақшы болот, соғып болбойбу? Men bir akça alıp, men kutlalıp aytatsana, men geçip çıkardım da. Abdan çoğun soğup bolot bul. Bir tuğanlarga bergen soğup, sadaqadagı soğup dagı jakындык tuğançılıktagı bolot. Anan ikinci sorum var, kir жууган тажикке гусул алса болбойт деп мен уктум да, ошол канчалык Боло берет, боло берет. Allah razı olsun. Rahmat, aman bolуңуз bir tuğanım. Dagı bir ugarmanыбыз бар, ugarman kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa aleykumselam ve rahmetullah berekatuh. Ahmet Sağazi'den. Kudayga şükür, rahmat. Hadi de size bir soru vereyim dedim öyle. Aytыңыз. Mesela Cuma günü... Ana içken adam var o. Anın janında hiç kim turbayt. Hiç kim kalbayt, barıp. Oşo bötölkö eköle kala. Üy bülö da ketet, bala çaka da ketet, tuğan da ketet. Jakın dostlar da ketet, den sooluk da ketet, akça da ketet, akıl da ketet. Ketеби кетпейби? Барган эле көрүп турасыңар. Билмейм ишке саласыңар калкын. Бар да кетет. Ошончо нерсени, жакшылыкты алып кеткен нерсе. Акылыңа келди, Не кереги бар ошонун? Үй бүлөң талкананып атса, ден соолук талкананып атса, акчаң кетип атса, досуң ортодо мамиле талкананып атса.